Uncle Jess, say hi to the people of America. She's going to the States. Hey, pretty girl. Uncle Frank, can you just look through this and take a picture of me and my grandma? Is it on? Yeah, the red light. What? This is me and your mother. Where are you? How come you're not here? We invited you. People in the States, they don't know where's their mother. See, this is us here on Guam. Where are you? We're having fun. They're turning on their heater while we're enjoying the sunshine. Who's singing there? She's older. That's John, my Nina's son. He's a surfer bum. Maybe I want to join you again. But you cannot be OG over here. Where's it at? Bedroom. Darius! Hey, Nene, say hi to your grandma. Tell your grandma hi. Tell the grandma hi. Yeah. Say hi, Auntie Jenny. Say hi, Auntie Jenny. Say, when you coming to Guam? Say hi, Auntie Ned. What you doing over there in Washington? Tell them to come over here. Say, you need to see them. Tell them you have to tell them something important. No, it's a camera video. That's what your girlfriend said. There he is. He looks like your mother, Melissa. See, that's Bokuno. That's when he was with Chameleon. Afa na aso? Mom? Aja na aso? This is the reef girl and the reef boy. Tell him to eat it all. Yes. Marry your dad.
Hoffa, dude, what are you doing? Guys, going on? Okay. Bring some cake. That's a marshmallow cake. It's gonna rain. Don't say that. Stand there. Don't say that. PJ, they're fighting for the spare rib. Hey, there's more spare ribs over there, bro. Darren, go get your own. Mga put spare ribs, got to? This is Apra Harbor, as seen from the village of Sumay. And there's Darius again. What do you have to say, homie? And there's a bunch of people I don't know. There's the village of Sumay, now known as Gap Gap Beach. It's where our family's from Sumay. There's my Nino and the barbecue fit. I guess you're thinking public health. Whoa! They're in the beach and it's raining and they're covering themselves because they're gonna get wet. Oh, here's the lady of the hour. Yo, homie. This is our oldest living relative, Mankina. Right, so it's there. Hey, let me get the Hello? Kahit ang tao sa talita man baliw. Latalom sa yutsan. Sige, bakit ako sa hello? Kira my baby's in here. Melissa is my baby. Naila, ang tutsul. Eh, tatsumatsal. Ha? Tatsumatsal. What is it? Ha? May natityaw na mo. May natityaw na mo. Matukan, spirit. Hindi. Ako nga na umpisa sila.
Zero. Whose one is it? It was given to me. How much is that worth? Thing 9. But my friend broke the screen. Before you can watch. There, right? Yeah. Nana, ada nana satu orang mono basta na ada ada kupon sempre vai kupon binyo na. Dan majuan. Missing. Ini puna na undak kana. Kita pagi ada nanti mulai sini. Memang sesuatu ini center lagi center. Lalu dia nak pergi semua show kadang. Lalu ini. Dan saya, nana sempre no ni nama ni pelaku, esta gua udah. Sempre sama ni pelaku blow sampo. Benar aku ada dandan kasih. Sa paragon na ako. Mas paragon. Okay, it's the chicken, guys. Manong naman niya kami. Mono dulu dia. Chicken panlilik ko sa kyo. Sa kyo mono gigi. Sisi Mentezo, Masakani na little wet out. kito sa pananan sa upo sa sumay. Sa tabi sa kultura ba? Imbira hamtalo tayo ginalenya na left side leku push bira ha Hopefully, sinited. ay usung maro kay usung yan Kumbila, magadok na halong, you know, isiwo, there's a siwo. ay ada sa kinuli si potran Pues, ano, magbadok na ito gino, mihur halong gi. Lo estire gi mazur, sa tara gi mazur, gini ka ni Mentezo. Ang masok sa mo, Yeah, red double put it in Sakit sulat the center of Sulat. Na GGI Ziploc. Contest. Ano kay G? Tulak sa pa, little bit out of si Mentezo. Katan, si masuk mangi gimadia Husong na eh. Lo, like a center sa, the bus coming from Bagana, it stops at Torres store. As the center eh. Pues right beside Torres. As the Wambangilinan ni Mambibin ni Kapni eh. Hindi daw lumaran at si Lara House na eh. Pues hulu eskwela. Pues si Maxwell, hindi katagna talo si Mentezo. Comment sa man suset. Saan? Sa Pilipinas. Which one? Sa Pakasunod. Oh, yeah? Sa may, What is that? Sa may sinhapan. Oh, I didn't try it. Di sila ng tumasan. I ate the custard. Diyan, sa Atsutsuk ito doon ay Oh yeah. sa Mars. Family is below. Wana. Tatama ko lang. kaca mo Wana. I ate too much. na maulit na si nanang taka What's this? na maulit Francisca na maulit na maulit Pidi? Biya na. Oh, Pidi? Na maulik? Good Pidi. Oh, for the good cause, na maulik? Mata. Gani po marintis na naliya dani ay nanan. Dan si pamilyan dakit. Dan Juan dakit. Juan na maulik no Paris na si Juan dakit. Ano? Diyan si... basta ba no mana Hafa actually si Biya dan si Tunsil Rafaela. kahit nada po di Koni ini ya senona sa ko di si Chong na na di kiki atam ko si Ulpita. Si Ana zamana
So malong mas na sa Rafaela. Mamang di ka siya Selon different Akan sorry. sa Rafaela. Melon sorry. Sorry na kin no. Sa sige na fina pat kamis kan siya. Dosa no. Oh, mamang si Ben. Oh si Ben ang sila sorry na si Ben. Ang sila sorry. Si enggak tahu tu si. Ada si perempuan saya kerja si. Kita tu kumukunin si. Oh dia si lentera Rafaela fuera de si. Sa zaman naman ano sa malugona si tumuseo na akitsi am dan si atim. Oh, akitsi. Lahina si Tulsi. Melan siya ng bitsa. Si Dada siya, masagot ang si That's what they call them back then. The Inanana. Dime family. There's a little boy there. A teenager was playing in the backyard with this remote control plane. Sumelos din siya So, ng bitsa. Ang si Teresa. And the mother was in the kitchen. So he flew it. Doon He landed it. Good. Oh, you good motherfuckers getting off, get off. Oh, you good motherfuckers getting on, get on. Flew it. Landed. Oh, you good motherfuckers getting off, get off. Temyo. The mother heard, Dwayne, Inanana temyo. come in here. Dwayne, go to your room. We don't care for those words. Wait till your father gets home from Fina So pa he na. was in the room. Father came home. Better check this out because he's using words that we don't care for. Wait, come here. No, go back and we don't want to hear those words again. So went back to that. Oh, yung na si Please play. Fina Landed it. Oh, you good people getting off, get on. Fina si. Oh, you good people getting on, get on. And if you're wondering about the delay, check the fucking bitch in the kitchen. Inanana temyo. Fina. Masagot ang si Here's a truckist in English. Maganda gana to nito na grand. Gloria, don't eat iron because that's hurt. Kasi doon no daughter-in-law si Sumaro na no. When my daughter comes home and she lie down in the bed, her back is pain. Kinin sa talita bagi pangan sila nga sa si. Hey nabiya hawade. Wade ti wala sode. Dali ko konin do sino bayagan taxi. Pagbayagan ni ambulance. Nena, pas nena. Kumpleaños Kiko. Oh, Nanay mo ta mesta la Kiko la nga sa si. Nga pa sa soda pa sa man manuno no. Kiko. Basta na ki kumpleaños na kuila gumoda si Kiko. Timothy Bumalong. Remoto siya. Ay, ko bongi bueno not na. Kaya hit Santa Rita. Remoto talo na mano talo malago mo sa alas 8, las 9 mo ano sa anak. Kaya pa talo malago mo mano ko ko na jo pa ko gima sa may fanaite sa tito sa tinay tayo para kuwengi. Kaya jo talo lagi pa ini tanto pokon jo talo para magigimin mo no diet. Yes, tati. Este ya ahí, cha. O eno magalagone. T-shirt si Lina lelo. Hindi na pan baila. Manakatasan na si Paddy ki Lucisa. Para siya kaso fati dos na. Masaya si Enzo fatatasan na. Ang namaste siya masarwal rin na nakaulo. Dala, ibig timafata dos na may. Si Nena na yun si Siko. that's a fish cake pie. May kita lang na kamasto pa rin bisitahin na doon at tinundok ko umag. That's good boy. Try it. Take the inside, that's better. What kind of pie do you buy?
Custard and apple. Ang kina, saludan siya sa lago. Ay videotape isti. Kami na naog gi. Gida siya sa lago. There's no privacy. Give her some privacy. Mama, she put it on your TV. Nakina, say up yours. Fuck it. PJ, the privacy. But tell them say we got better part than you guys over there. Oh, maganda si Nancy lang yun. Tuwa sa mga subisi ko ang likwafa lang na. Oo, God. Iyo, Godso. Oo, God. Sige, si Pedro na manawagan ni Pokino. 4-dimer. Wangkla. Apa tu Pedro nya? Wangkla, apa wangkla? 8 o'clock na. Apa this page? Ya Nancy was sitting is Nancy 9 spade Pedro nya. 9 spade. Tipaza si Pedro. That's marshmallow cake. Bagus sih. Ito pa na yung sinilian. Sistem PT. Ano yung muna kisya. Ha. Mamakaro gato di patonnya sa 5 rooms sa. Video gata Tapos Tatsunay ko pa. Niya Josephine. Papazi pa ni Steve. Ano tabi? Yung Bamanian, right? Ilay na familia no naman malatapang na familia na si Sepa na biya aja na yung brother sa motor at kisenta sa kaya 3 días na yung motor ganti ano mga tema ay repa kapalo to This is a documentary. This is a documentary. oh pinasakra sa pit When the studio's over, we resume the music. Kero masyaw ka do nilalag lago na galit ay may grasa Dios está na Manasudam di punta sa sila. Manasudam man si Sepa di airport. Di Diyan na, bula la rosa siya. Tapos Jesse na Royo. Jesse si Pais, di tapos Santalita. Tapos si Pais, si Jesse na Royo, di siya pala na Royo. Tapos mapo si Sepa na Jesus. Kanali sa rampiyon si Pais. Face. Desi pala Daniel. Ano yeah. After Auntie Johanna si Sweet, hindi pa hawaii. Si Mateo hawaii. Hindi pala Daniel. Nakakatodo dumasa si Sweet sa akin. Ano masa ginanaway, makala todo tamaskin mo. Iro, fumun sa iyo. Ano no kita niya. Niya ganyan ano mo. Sumahi. Daniel. Dadaan na mo to pa pasin na misteryo lidi ang ito doon. Ya parin na malago doon na doon na magana. Hey, katiwa sa santo bendito ano yung domo ano. Ito ako doon. Matay na lang bagi. Si Silya ko nilay na po sa dinilong ni Laong sa di della soluzione no? Linda lalau ke atas ya. Linda lalau ke atas.
Or give me a pull-up. She likes to go naked. Likes to go naked. And she was naked. Tumugi ka to sala naman malulupan to. Iski to te Pan American. And when they hear him, Early in the morning, she's naked. Si Virginia. Hey, sorry, when we go in the house, she always has a shirt on. Her bra, I'm like, I go, what is this, a nudist camp? You should see Thursday night? Give Christina. Right? Somebody was telling me Got it, that you the commissary too bad. Like, this is another mamani. The man, These are the drug addicts of Guam. God, I'm on a part B. Aje. Mumukha rin ito. Okay, nito siya. Oh, Nagkagal lang yung plan na mamay ko pan. So diyan na sige lumilipan si Donna. Hindi na namamay lang siya tumasag gida no natitindi. Curious again, Mom? 2:45? Daddy, Daddy. Going to London. I've been to London. Only pansit. Monty from Martinez and very excited. Hey, I see that boom box. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pigeon, over there. Pigeon over there. Pigeon over there. Ay, ay, ay. See that naked boy. See the dragon. Uh-oh. The bee is gonna bite the doggen. Look at his mouth. The mosquito's gonna bite the chili. Ano ang bit ng konyo? Dulu. Tasting. Kepada ron. Sige alulo. Ya. Enggak nunu. Nunu apa kak? Apa jada? Pakai itu apa saja? Makanan cepat. Kahit gado Yotro, subakaw. adi nunu na niya. Ada unut tang gisun gitu pe patut di get alum. Kita tu toto mana kadupo. Kada pa patuso kala sisi nanti pamilya. Huh? Kada po ini. Hold on. Istilahnya kadang nonton lang setan medan bel. Kalau nasa si seluruh sarili pauk nih. Kasi naman tumagin bigi 47. Yeah, please. I want to go to the beach. Paranan mo ki di la size. Guaho si Julia si Celia. Gigon tumunog. Di alam taga ganay na manunog ya dito kisasin man na kasi there's the crab juju. Go catch it. Tinga.
I don't know who's gonna catch it, but I want it like game to bagolo. Masa koni bago ma-indeka rin din sa akin. Tio para gitu mista ke toda koni kung toda di gas. So dire nai sa nando gas. Toda recoil ay. Zahat digisa rin. Zahat processor. Toda rin kung toda papalago na latay sa tarita sa gata na. Hey, the gossip! Ya sulit lah aku. The gossip! You're catching all the gossip. You know what? Kau ada menaya i. Kau ada menaya i. Pinadin ni kita. Pesi, Hey man, no more clothes. Naba Palestina din ni dus. Tiga lemili ko. Kita lang. Ito sa hot diyo ge July 4. Hot diyo ge July 4. Sige. Nanaw. Okay, then dress that up and skirt out. Ako tayo mano. Kasi sige na master sa tata, right? Sige Papa, logo na no so taste dos pa maguot. July 3rd. Haji dyan na nana si Bian Tumasa. Wana. Wana. Modang sa gada. Sinanahan niya haji. Ate, sinana si kamota na. Hindi lo one na kasi haji nanahan niyo. Tungo ilaw. Di magas. Ato ay no. Ito gini po na na ba interesa na takita mo hadi siya tatin. Wana Chatbala Mata. Siguro sa mata na yan. Chat glass? Ako nila ko siya na naman na block, si block, nila ko siya de. Ano pa si nana ako na block, si block. Pesi Tatanizo. Ignacio. Apa talonnya? Ha? Nama si PD. Very PD. Pinong hasn't come in to eat. Hindi nama si Na Maxi Nama ni Espinosa. Haji Tatanya. Haji Tatanya. I give you permission to come. Lucas. Adi tungkol naman di China. Bolong. Namulik. Tun has na Lah mau give me chatty? Lucas. Mau give me chatty? Lucas na Maxi na Mole. Oh, isa pa si doon na ng kita. Lemon di Cina tu? Nama Dai. si tatane no. Ha. Ada na pa ko. Ignacio na Maxi Espinosa. Sa ya sa gona. Ay, haji si Tatamo. Oh, si Ignacio. tata. Oh, bida nama si Pinosa na. Ignacio na Maxi Espinosa. Si Tatanya haji. Lucas. Guarda ya pe si doon na lang sa. Si Sembasinas mo ke pumiprendian. Question mark. Garido. Apa di doon sa moro. Follow Papa unknown soldier. Unsolved mystery. So, Orang je siya na. si Bian Maria Tomasa Mata Espinosa. Si nananya Wana Chatbalak Mata. Ay Bian Maria. Amin Bian Tomasa. Nananya Wana Chatbalak Mata. Si Tatamo Ignacio na Maxi Espinosa. Si Tatanya Lucas, Luke. Si Lucas. Luke Skywalker. Sa mano na malum inamalik ng kini. Haji namalik. Si Tawan Lucas na. Francisca Lucas nama si Pau si tata. Kaya pe di doon na si. Francisca namalik. Sudah tati mo siya 5 na yun. Oh, your Francisca dad's name was namalik. Jose? Oh. His dad is Ignacio? Pau si tata.
Kohan na, pagduduna na si Itataw na si Tata na. Ate Diab. Fucking shit. Francisca. Fucking shit. Is Francisca Namolik Namasi or Namolik? Na maulit, na masi. Very good, very pity. Very pocket. That's the mother. You take my rooster who fucking my chicken. Ay, dala ko sa desa na gumagan ko sa desa na. Dala ko sa ngana si parahulo baragada na stoplight. Ubira kay hapin kay Dungane. Dala ko pa ni proses sa tayo nanangga gusto. Amang mono na niya sa gana. Nanggade no barurip sa nona kay. Salah sa halu sa. Bisa na ikakada mo gani sa salong gagawin ba na. Oh, Sa kaki gusto sa. Hakikila guma awi guma biti tagana na gipenta. Biti tagana. Pues agis mo siya kasi. toda masunggi na gima. Logi ma Dahil o si Sen Pilat o si Sen Ay, Pargon. si sempot ko. Oh, Pis nang kina haji tatanya si Bian Tomasa. Haji nanya? Ramon tatana. Ramon. Garido mata si Ramon. no, sumilo si Bian Tomasa, si Tatala. Ang si Kulosa. Nena ng Benida, ang Mariana, ang Mama Diego na. It's si Bian Linacio. Dan si Mami. Mami Tala. Si Nocio Sumelo, si Domingo, si Tataho na. Si Domingo, si Vicente, si Serafin, si Nocio, si Paz, ang Indonesia. Nati sumilo si Tatan Linacio and si Mami Tala. Si Carmen, pilalik Carmen pa. Ay. Kaya sa kwan, inana ni Tatanda. Blas. Ay, si Blas, si Melan, si Nona na. Ay, Lo si no, Carmen. si Mami sumilo. Ay, si Carmen, patun, Pamilya Cruz. Wala ka na, pareha po si Dunya, Spinosa, Mata Spinosa. Doma. Doma itu. Sige no? Ha? Sige manampo sa malasi. Sige, ta. Ay pa benagang tiya pero lagi si sa Di iko. malam ko na na malisos ta. Lagi din sa ikon mata. Ada sa. Ada sana sige mi kan. Ya si Senta, no tauto kanan wala. 101. Pati. Sige, tang. Kanan 106 silignya. Tinggi sa timanuli daw ni bloko. 101? Yes. Kanan mapologi. Haji siya manyelunya si Bian Tomasa. Si Kulosa ha, Kulosa. dan Blas. O dos. Si O Kulosa Cesar siya. masakwa dan Francisco Tikyongko. Sionko? Tikyong ko. Tikyongko. Oh, Tikyongko. Nicolas. Sanya tiking ko. Si asagwana na si Kulosa. Francisco Tikyongko. Jadi pa magon na. Si Mama Diego, si Benida, dan si... Sa Edos. Di mamandiban si Nanya. Benida, siya Edos Palawan na. Kasi nandun na Carabao dan si Si Nanso. Nina Carabao, si Tataho na banda dyan. Oh, Blas. Si Paz, si Melan, si Tata. Si Nicolas sa teking ko dan si Blas. Si Blas. Si Blas, Katmin, nasa Guana, si Blas. Blas. Blas is mata. Celon. Sad ko lang mata, si Melan, nana na. Okay. Lahir. Pis Cesar siya si Bian Tomasa. Edos Palawan na. Okay, pis haji manilunya si Tatamo. Si Domingo. Domingo.
Domingo. Lahina si Josefina. Si Vicente. Vicente. Si Bobby, ang siling niya, Bobby. Sumiluan si Tandedo. Ano? Ay, Domingo, totoo na si Pedro. Domingo, Vicente. Itatalo San Padogan na Itatalo San Padogan. Hey, girlfriend. Hey, hello. Come back, order. Say hi to the California people. Hi, California. Domingo, Vicente, Serafin. Hi, Tess. Bless you. I need an autograph. Somebody's on television. Have fun. Interviewing the Domingo, Vicente, Serafin. Ignacio. No, si Tatamo, si siyempre. Ignacio, Domingo, Vicente, Serafin. Quatro. Tazat si Luna Kamalahan. Si Posh. Paz. Sinesay na tunggo. Paz. Tanatong. T. Inimesia. T-A-I. Inimesia. T-A-I. N. T-I-N-G. T-A-I. A-I, tay na. T. A-I, T-A-I. N-A. N-A. Tapos Tonggo. T-O-N-G-O. T-O-N-G-O. Tay na Tonggo. Si Paz Tanatongo. Pesaji ng kina. Si Kasama si Posh. ay si Adia Chulo niya palaan. Indonesia. Indonesia. How do you pronounce that? E-N. E-N. I-N-E-S. Indonesia. Kulang si Dipunta Nana. Just Vanessa ni Vanessa. Jesse John, Jo. Joseph Matthew dan tata. Sebut di UCM. His name is Joseph Matthew Espinosa. Haja sa Guanya si Inocesia. Si Inimesia. Tao sa. Mapaliga ka ha. Kumakilim ka na. Gay? Gay? Happy? Happy gay? Hey, this is when Uncle Bill got married. They put in the wedding reception. Happy wedding! I said, Polo da Biza Susi Pagu. Dedik na sa stis ng Pagu na utsuligi. Sta gabauta. Taza, congratulations. Tata, happy wedding. Ay, sa banana, hagan Indonesia ni. Trabaho ka na ano. Opis Dosa siya si Ben Tomasa. Palaan Go ahead, all the pie. Tomasa ni Palasa. Kaya nandigri sa Espinosa mabauta Si Nicolasa tayo na tayo Tao Si Malaysia. Lydia, no. Sa menu. Babi. Proposition B. Oh, no. Hey, And it's on video. doesn't look like there's a 200-room hotel here. Hey, bro, do your duty. This is illegal. It's not illegal if they let me drag. Back. Are they making my nanny cry? Dear, make her laugh. Where we gonna make her laugh? Here, like this. This is the way you do it. Yeah, please. These are the supporters of Tao Tao Guam. There's the hustler. He's gonna take everybody's money. Is there another deck of cards? Daddy, you only have one deck? Lasing lai. You want a baby?
Kan uno. Just keep on saying, I don't know. Say, please, give him answer. Said, how about in the evening about 6 or 7 o'clock? What do you call that? I don't know. You don't know how it's good evening about buenas noches. Buenas noches, that means evening. You say, yeah, this guy, they don't. And then everybody tell me, say, Nankina, I saw you on the TV. Say, I didn't go in there. I said, yes, but I don't know now because I just watching, you know. So I just sit on one side and I just keep on looking. This lady, you know, just keep on going around, you know, asking what the mangingi is means, you know. I don't know. You don't know? I say, if the boy was me, senora, you say, God would bless you. And that would be in Romania. Si Jews from Benendisi, God would bless you. That's not easy to say. But every time you know that they ask you, I don't know. That's all the answer. I don't know. Pues apa? Nankina kumekilengnya je Justia Judy. Justia Judy, né? Justia Judy. Si Jews from Benendisi, si Jews from Benendisi, si Jews mona uninay. Feliz ikarerom. Happy life or a good life. God will give you a good life. It's like God's blessing. The Fanangwa, 7 women there. Every time the lady says, can you tell me what is the difference about this, the mangingi? The lady says, what? Mangingi? I don't know. Then the lady goes to another one and says, can you explain to me what is the means of the mangingi? Hey, I don't know. Hey, and then, I don't know, I just swing my beard when I sit down. He says, I'm going to ask you something, excuse me. I say, what? He says, can you tell me what is the means of that, the mangingi? I say, yes. Now, what did you say when the boy or the girl will hold your hand? When it's a man, you say, sir. When it is a girl, man. And why those ladies over there, they don't know I'm asking and they don't know. They don't know how to say good morning and good afternoon. How do you do that? How do you do the... Oh, this lady, you know, she's a teacher, she's a substitute teacher, you know. She's just asking, how is the... No, that's Nankina. What? Oh, there it is. Yeah, but colors of them on. No, but how do you, what do you do when you do the... When they mangingi you? Yeah. Oh, when you hold my hand, you know, you say, Nora, I Do you say, smell it? God will bless you. What do you do to Nora? Nora. When it's a boy, you say, Nyor. Oh, Nyor. Nora. That's for the girl, and Nyor is for the boy, the old man. So now when I see you, I'll go like this, Nora, right? Yes, so I answer you, I say, God will bless you. Oh, thank you very much. You're welcome there. Everything is well for you. I don't have anything but you, but when you go, you God bless you. They bless you. That's what they say. Everything. No, that's easy. Don't get mad. Well, that doesn't bother me asking me, good morning. In the Guamanian, I don't know Guamanian. I say, you know, that's not the Guamanian, that's the Spanish, you know, it says, buenos dias. In the morning, buenos dias, but in the Guamanian, really that I don't know. Well, buenas tardes. So what is the
Nyora. That's Spanish too? They bless you. That's in you. They give you- In Spanish, señor means sir. Oh. Senora means Oh. lady. So what Chamorros did, they made it short, ñor, like saying señor, but it's ñor. And then ñora is like, instead of saying señora, it's ñora. They cut it in half because they're too lazy to say the whole word. And one is yingi or whatever. Mingi means to smell. Smell? Yeah. ताज़ा नेना ताज़ा के नेना Nankina. Wow, ik kom maar nog in mijn laatste van de zaterdag in de lemon. Tell those people in the States that they need to come to Guam. better over here than over there. Good living over here. No place like home. See, when your grandma don't wanna go home. Good living all the time we go out and barbecue. Namanggis pili. Masote. Di nga hindi maju na. Basta to bos na lang to. Dos pa lang tapang. Naatale ko pa rin kanina si Blaling nga di pelan. Eko sa na ko pula nuli ko no bastan gua kanan mga tata. Pues, Lucena sa si Lucena prabeano papa sa uli. Sabi ko mo niya, papa, di ba? Iya sa Bantiris. Oh. Pagwa na may pi bon sa telefon si media na. Ida prabeyo gaming kape. O hasi kumpleaños. I miss it. Don't call her. For what? O hasi kumpleaños. Plata sa kumpleaños. Isang ko talk to you. Sunday ask. Taza manoopi. Ekulahan na de wagang ESB. Then si Vanessa jo mo na nga ko man mangyang tungod si Basa ha. Sa nilang na get Linda. Linda ano kita. Nina, Linda mangay say hi to your gangs and to Pat. Hi, girlfriend. When's poker night? Guarantee she knows. She and I have to go to Vegas together. Uh-oh. I'm gonna call the Vegas Police Department and let them know in advance. We have lots of land, yeah, ma'am. Punta, Lucy, sa mga pangmamuga. Man, panglaw. Nasa naman makoni pa hanti raw sa drumang aki. Ano man nun sa mundo rin, ni chairman nangi sa pa. Taza na ozo na par si Quinty butangi sa ano. Teacher sa Malawan na. Manggi English sa Malago sa Mukando eh. Sarap mo na matatas. Stan. Sabi? Ayun na ko lang balik. Kita tamu kada dia lang na let's go. Hanyo madzum. Dana agang zulay niya. Ay niya. Since your mom can't, she don't see anywhere, only magic. Let's go to Miling. Hanyo madzum na mamawi. Okay madzum. Matay get Lucy madzum. Matuto dia sa piliti madzum. Esta pendan oh shoot the god mo madzum balik sa mag ani mo madzum mo first day get Lucy. Magano 600. Nakanauna to di pa mag-benda di Gonzales. Ilahin boy, ilahin baby. Sobra 100 na passenger si Ate sila niliotsa. Ni auntie. Na yung bisa taon sa. Kaya ka magonnen na iguana.
kadrai malunggay si kadrai na malunggay sa wana timothy na iniit na Matu si Edna dan si Lita patu di painin Friday night. Si Lita last days man di sini mangulo ni Gap. Sa todo no manjado sa magkaraoke tulan si esta si Ali. Nelinga si Ali sa tulan si maso si Ali. Pues mananan gilas 9 para tagayte man tubuyan tagayte. Ano dito ako magkilo, nanhanan pa ito lang. Manturan, pues, manmatula sa isang pato. Manmatay, manlodi si Susan na si Ali, mamasena, mato si Grace, si Lita, si Ina, lasot sa Manila. Matutunin man-karaoke hasta dyan, tagal yun naman. Esta man-moto, di full. Malam dyan si Manong Fred. Si Edna ha, si Lita mo na ba? Om bisezi ilaim boy, kaya gistam di Manila, ilaim boy. Jadi para ezi pa yung babalik sa kanya. Okay, sa one baby lang na auntie, if may sit-up stop, so in one can I call you like anytime bibot call me up. Ano na bulin ko? Sa one baby. Mas ka pa mo. Malagi naman ni siya Lucille. Si baby. Oh, di ba? Oo, mana na ipakabit.